Znam da se nekada u životu osjećate usamljeno. Da se osjećate da vas neko ne razume. Da ste sami. Da vam je teško u duši. Da se često osjećate zbunjeni. Da ne znate čemu vaš život i kuda on treba da ide. Znajte da je samo Hristos i da će uvek samo On biti tu uz nas i sada i u budućnosti. Ako želite da se ne osjećate sami i usamljeni, vratite se njemu. Vidjet ćete da on sluša, razume bolje nego bilo ko na ovome svijetu. Hristos je stalno sa nama. Čeka samo da mu na bilo koji način odgovorite. Da mu kažete, da mu se obratite. Ja ne znam da li je neko prošao kroz školu bez traume. I da li smo svi iz tih škola izašli normalni i da smo svi iz tih škola izašli bez kompleksa. Mislim da smo svi negde oštećeni u celoj toj priči. Najjači je ostao onaj koji je bio prijatelj sa Gospodom. Ja sam od malena to shvatio jer sam se osjećao veoma usamljen. Jurio sam za drugom decom da se igram sa njima. Odbijali su me iz raznih razloga. Ili ovaj ide u crkvu, ovaj bogomoljac, ili oni su iz Hrvatske, ustaše, ili bilo koji drugi, ili ovaj nosi naočare, da se nosio naočare, ili ne zna da igra fudbal, ili siromašan je, ili ima pare, ili ovako ili onako, ne bi. Ljudi su za odbacivanje nalazili različite razloge, ali nikada se nisam osjećao usamljeno, zato što sam sa Gospodom pričao. Vraćao sam se kući prečicama koje su bile duže od ovoga puta, a se to zovu prečice, kroz šumu i usput razgovarao sa Gospodom. Nas dvojica smo zajedno išli iz škole, kući i iz kuće školu. On je bio sa mnom non stop. I kada su me drugovi odbacili, ja bih se njemu obratio. I on je slušao, on je bio tu uz mene. I to se neće promeniti. I to se ne sme promeniti. I kako god da me on bude testirao, ja mu verujem. Jer je on moj prijatelj i on je moj otac. To prijateljstvo stvorite sa Gospodom i nećete se nikada osjetiti usamljeno. Nikad nećete biti zbunjeni jer ćete verovati u njegovo vođstvo. Imaćete poverenje u njega i znaćete da sve što se dešava, dešava se sa razlogom. Da on više stoji, da on više vidi. Biće vam dragi svi koji dođu u vaš život. Imaćete imena za koje ćete se moliti. Ali kada odu od vas ili vi od njih, ostaće vam lepe uspomene, ali i nešto sa čime ćete i o čemu ćete pričati sa Gospodom. Zato, deco moja, svi vi koji ne samo da se osjećate usamljeni, nego možda vas đavo zaveo pa u vašim glavicama i dušama ste malaksali, ali otežali, slomljeni, pa pomišljate možda i na najgore i da dignete ruku na sebe i da odete iz ovoga svijeta. Možda ste probali sve, osim onog najglavnog, a to je da budete sa Hristom. Probajte još to. Nije Hristos ni pop, niti crkva, niti manastir, niti velika svetinja, neka koju ćete da nađete na nekom posebnom mjestu. Hristos je tu pored nas. Sedi pored nas na krevetu dok mi spavamo, dok ručamo, dok se tuširamo, dok trpimo napade, dok razmišljamo i maštamo o raznim stvarima.
Recite, Gospode, hoću da budem tvoj prijatelj. On će odgovoriti, imat ćete za prijatelja najmoćnijeg nad svim univerzumima. Nećete imati strah, nećete biti depresivni, nećete biti tužni, jer ćete imati Gospoda koji brine o mnogim stvarima za koje mi nismo svesni, ne možemo ni shvatiti ni podneti. To je Gospod Isus Hristos, najvažniji prijatelj u našem životu. Ako se osjećate usamljeno, iako vam je teško i slomljeni ste, to je zato što njega niste prihvatili. Kad njega budete prihvatili, onda više nikad nećete biti tako slomljeni i usamljeni i nikada vam ništa neće biti teško. Bez obzira na sve slomove u životu koje postoje i koje će vam doći zasigurno.